Igisirikare ni ingabo z'igihugu zitozwa zigahabwa ibikoresho n'ubumenyi kugira ngo zirinde igihugu n'abagituye, zikumira ibyago bishobora kuba byagwira igihugu no guhangana n'abanzi b'imbere mu gihugu ndetse no hanze yayo, zirinda ubusugire n'imipaka by'igihugu ndetse no kubungabunga amahoro mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Ni ukuvuga ko igisirikare kiba ari ingabo ziharanira umutekano w'igihugu mu bihe by'intambara no mu bihe by'amahoro. Iby'igisirikare gikora cyangwa se inshingano zacyo. Inshingano ya mbere: kurinda igihugu. Kuri iyi ngingo hakubiyemo kurinda imipaka, ikirere, amazi ndetse n'abaturage. Inshingano ya kabiri ni ukurwanya umwanzi, aho igisirikare kirwanya umwanzi mu gihe igihugu cyatewe cyangwa se kiri mu kaga. Inshingano ya gatatu ni ukubungabunga amahoro. Kubungabunga amahoro haba mu gihugu imbere cyangwa se ku rwego mpuzamahanga. Inshingano ya kane y'igisirikare ni ugufasha abaturage, aho igisirikare gifasha abaturage mu gihe cy'ibiza, mu bikorwa by'iterambere, ubuvugizi, ubutabazi ndetse n'ibindi. Inshingano ya gatanu y'igisirikare ni ukugira ibanga ku makuru y'umutekano w'igihugu, intelligence and defense strategies. Uko igisirikare giteye: structure rusange y'igisirikare, Army Land Forces. Izi ni ingabo zirwanira ku butaka. Air Force ni ingabo zirinda ikirere, indege n'ibikorwa byo mu kirere. Navy, izi zikaba ingabo zirinda amazi ndetse n'inkombe yayo. Specialized Forces cyangwa se Special Force, aba ni abasirikare badasanzwe bakora n'ubutumwa budasanzwe bwa gisirikare. Military Intelligence, iki ni igice cya gisirikare gikusanya amakuru kikanayasesengura. Ingabo z'u Rwanda zitwa RDF, Rwanda Defense Force. Muri iyi nkuru turagaruka ku mikorere y'igisirikare cy'u Rwanda mu bihe by'intambara, uko ingabo za RDF zirwana n'umwanzi ndetse n'uko ziba ziyobowe kuva ku rwego rwo hasi kugera ku mugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, CI cyangwa se Commander in Chief, bwana Perezida wa Repubulika. Uko ingabo ziba zipanze ku rugamba cyangwa se ku ntambara, turabihera ku mutwe muto wa gisirikare tugenda tuzamuka kugera ku mutwe munini. Duhere ku rwego ruto mu ngabo z'u Rwanda. Uru rwego ruba rugizwe n'abasirikare 12, rukitwa section. Iyi section ikaba iyoborwa cyangwa se igahabwa amabwiriza n'uwitwa section commander. Section commander akungirizwa na twice commander. Uyu section commander muzamubona imbere ku murongo w'abasirikare, mu gihe twice commander we aba yafunze umusururu. Bivuze ko twice commander aba ari uri inyuma ku murongo. Ibi byo kugenda gutya biha umutekano abasirikare bato baba bari hagati mu murongo. Ibi kandi bikabihame mu gisirikare, kuko umuyobozi w'ingabo agomba kugenda imbere y'ingabo ze. Section commander ipeta abafite ryo hasi rimwemerera kuyobora ingabo ni caporal. Muri iri tsinda rito mu yagize igisirikare, nta musirikare ugenda wenyine ufite intwaro. Byibura abasirikare babiri bagomba kugendana mu gihe bari mu kazi. Kandi iyo habayeho kurwana, utanga amabwiriza yo kurasa isasu rya mbere ni section commander. Bikanagenda bityo iyo habayeho gusubira inyuma, niwe utanga amabwiriza yo gusubira inyuma. Section igizwe n'abasirikare 12 rikaba ari ryo tsinda rito mu yagize ingabo z'u Rwanda. Hejuru ya section hakurikiraho platoon. Platoon ikaba igomba kuba igizwe na section 3 kugira ngo ibashe kwitwa platoon. Umuyobozi wa platoon akaba ari platoon commander, ugomba kuba afite ipeti rya lieutenant cyangwa se sous-lieutenant. Uyoboye platoon akaba agomba kuba yungirijwe na platoon sergeant. Platoon sergeant we agomba kuba afite ipeti rya sergeant cyangwa se sergeant major. Ibi biba bimeze bitya mu gihe cy'urugamba. Platoon na section akaba ariyo matsinda y'ingenzi cyane mu ngabo. Hejuru y'aya matsinda abiri hakurikiraho company cyangwa se kompanyi. Company yo ikaba ibigizwe n'amaplatoon hagati y'4 ndetse n'5. Company ikayoborwa na kapiteni cyangwa se major. Uwungirije umukuru wa company yitwa twice, akaba ari deputy wa major cyangwa se kapiteni. Umukuru wa company akaba yitwa company commander cyangwa se officer in charge, OC, akungirizwa na OPTO, officer in charge of operations. Muri company kandi haba hari umuganga wihariye wabo. Uyu muganga akaba yitwa assistant medical officer. Hejuru ya company hakurikiraho battalion cyangwa se batayo, nayo ibigizwe n'amakampani ari hagati y'4 cyangwa se 5. Kugira ngo haboneke batayo igomba kuba ifite abasirikare bari hejuru ya 600 byibura. Umuyobozi wa batayo agomba kuba ari senior officer kandi afite ipeti rya colonel cyangwa se lieutenant colonel, ariko kenshi aba ari colonel. Umuyobozi wa batayo yitwa battalion commander. Batayo igomba kuba ifite umuganga wayo wihariye bita medical doctor, mu gihe andi matsinda ari hasi ya batayo aba afite umunasi. Batayo hagati y'enye n'eshanu zivamo brigade. Kubaka brigade bisaba batayo hagati y'enye ndetse n'eshanu. Brigade ikaba ibigizwe n'abasirikare bari hejuru y'ibihumbi 2400. Brigade ikayoborwa n'umujenerali, mukunda kumva bita brigadier general. Brigade commander agomba kuba afite ahantu ho gukorera, headquarters, akungirizwa na assistant brigade commander uyoboye batayo ya mbere muri brigade.
hejuru ya brigade hakurikiraho division cyangwa se division. Division nayo ikubakwa na brigade enye, bivuze ko division igomba kuba igizwe n'abasirikare 9600. Umuyobozi wa division akaba aba afite ipeti rya Major General nk'uko amategeko ya gisirikare abigena. Division enye cyangwa 5 zihita zubaka etat major. Etat major ubwazo ziratandukanye. Hari imitwe ya gisirikare yihariye itabarizwa muri etat major y'ingabo zirwanira ku butaka, ahubwo ubwayo iyo mitwe ikaba yifitiye etat major ukwayo. Urugero nka Air Force. Muri Air Force, itsinda rito rya gisirikare ryitwa squadron, mu gihe mu ngabo zirwanira ku butaka bitwa section. Squadron imwe ishobora kugira abasirikare 6 bakoresha indege imwe, mu gihe mu mirwano yo ku butaka abasirikare bake bagize section batajya bajya munsi ya 12. Air Force ikaba ifite Air Force bases, aho kugira andi matsinda twagarutseho hejuru muri iyi nkuru. Air Force kandi iyoborwa na Chief of Staff wayo. Special Forces cyangwa se ingabo zidasanzwe nazo zigira komande yazo, Special Forces Command. Uko imitwe y'ingabo ipanze mu ngabo zirwanira ku butaka ni nako kenshi biba bimeze muri Special Forces, gusa bigatandukanira ku mibare ibigize aya matsinda kubera imyitozo, imbunda zitandukanye n'ubutumwa baba bafite butandukanye. Kenshi Special Forces bifite abasirikare bake ariko batyaye cyane kurusha ingabo zisanzwe. Nk'ubu abasirikare bagize Special Forces muri kampani imwe ntabwo bajya barenga abasirikare 30 gusa. Irindi tsinda ryihariye ni irirwanira mu mazi, Marine. Iri tsinda naryo ribarizwa muri Special Forces. Republican Guards cyangwa se abajepe baba bavanze na Cy'U, Counter Terrorism Unit. Nabo kenshi aba basirikare bava muri Special Forces. Aba bakaba bafite mu nshingano zabo kurinda umutekano w'umukuru w'igihugu. Aya matsinda arinda umukuru w'igihugu akaba yihariye ariko akaba barizwa muri Special Forces cyangwa se Specialized Forces. Ubundi kandi mu gisirikare cy'u Rwanda abaganga bafite etat major yabo yihariye, kuko guturuka mu matsinda yo hasi uzamuka haba harimo abaganga. Nk'uko aya matsinda yose afite abaganga bayabarizwamo bya buri munsi, ni nako habamo ba maneko. Aba bamaneko mu gisirikare kugera kuri platoon baba bitwa IS, Intelligence Staff. Mu gihe kuva kuri kompanyi cyangwa kampani kuzamuka hejuru baba bitwa IO, Intelligence Officer. Izi maneko zikaba ziba zishinzwe ubutasi mu gisirikare no hanze yacyo, ndetse no kugenzura imyitwarire y'abasirikare bya buri munsi. Military Police nayo ibarizwa muri Specialized Unit, ifite inshingano zo kurinda CDS, guherekeza imbunda zikomeye z'imizinga, guherekeza abasirikare mu gihe bimutse cyangwa se bagiye mu mahugurwa, ndetse bashinzwe na discipline mu gisirikare. Irindi tsinda rikaze kandi ritinwa na benshi cyane cyane mu ngabo, bigatuma baricungira hafi kubera ibiturika baririmo bafite kandi bazi kubikoresha neza, ni Mechanized Brigade. Abagize iri tsinda bashinzwe ibikoresho bya gisirikare ariko biremereye, ibi bita imizinga. Harimo ibifaru, imbunda ziremereye kandi zirasakura. Aba akazi kabo kibanze ni ugucunga ibikoresho karabutaka, bakamenya ko bimeze neza kandi bitekanye. Mu gihe habayeho ibitero, Mechanized Brigade itanga umusada ku bandi basirikare ku rugamba. Aba basirikare bakaba bigishwa cyane kubera intwaro bagomba gukoresha bakoresheje imibare myinshi. Aba ni abantu bacungirwa hafi cyane kubera ko bashobora kubirandura ubutegetsi babifashijwemo n'ibikoresho baba bafite. Ku isi yose, Mechanized Brigade ni itsinda ricungwa cyane. Iyi mitwe y'ingabo yose uko twayibonye ihurira muri etat major 5 zitandukanye. Buri etat major yose iyobowe na Chief of Staff. Mu Rwanda tukaba dufite etat major 5. Harimo etat major y'ingabo zirwanira ku butaka, etat major y'ingabo zirwanira mu kirere, etat major y'ingabo zirwanira mu mazi, etat major y'ubuganga cyangwa se medical, ndetse na etat major y'inkeragutabara, Reserve Forces ariyo ya 5. Iyi mitwe yose y'ingabo igomba gutanga raporo ya buri munsi kuri etat major ishamikiyeho. Nuko bigenda kandi kuri Specialized Unit. Etat major zose uko ari 5 ziba zigomba gutanga raporo ya buri munsi kuzikuriye, ariwe CDS, Chief of Defense Staff. CDS ahabwa kandi na raporo ziturutse muri Specialized Unit zose. CDS nawe abagomba gutanga raporo ya buri munsi kuri Perezida wa Repubulika. Perezida wa Repubulika akaba ari nawe mugaba mukuru w'ingabo w'ikirenga. Perezida wa Repubulika agomba guhabwa raporo ziturutse mu ngabo buri gitondo. Yakirana raporo iturutse muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, yakira raporo kandi iturutse muri NISS, ubutasi bw'imbere mu gihugu no hanze. Izi raporo zose zikaba zigezwa ku meza ya Commander in Chief ariwe Perezida wa Repubulika hagati ya saa 2 kugeza saa 3, ariko bitarenze saa 4 za mu gitondo. Perezida wa Repubulika amakuru abonye ashobora kuyamenyesha Minisitiri w'Intebe ndetse na Perezida wa Sena. Aba bantu batatu akaba ari bo bonyine mu gihugu bahabwa top secret, amakuru aremereye. Aba kandi akaba ari nabo bonyine barindwa na Republican Guard cyangwa se abajepe. Nimukibagirwe kugaruka kutwumva.